Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mengabusamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingaphuthi izindaba ongawenza njengamanje ukuthi-ke ucindezeleke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana lezi-ke umbhishobhi-ke we-M_K-ke laphana-ke esimbonayo ey'nkundleni zokuxhumana-ke oyisebenzela kakhulu-ke i-M_K-ke laphana-ke nangenkathi-ke esakhankasa-ke wayebonakala-ke impela-ke esebenza kanzima-ke laphana-ke usekhiphe-ke udaba-ke laphana-ke elushaqisayo-ke laphana-ke ngokwenzekile-ke ey'nsukwini-ke laphana-ke u-M_K-ke waveza-ke laphana-ke e-update-a-ke abantu-ke kodwa-ke mina angifuni ukuthi uzwe ngami phela ngento nje dlala-ke ividiyo yakhe-ke uzizwele wena-ke ukuthi-ke uthini-ke. Mina-ke ngicela laphana ukuthi masuzwile-ke le vidiyo le ungene ema-comment section-ke ufushiye uvo lwakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke bese ucindezela nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje solo esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Comrades, friends, patriot, umkhonto wesizwe party. Siyanibingelela. Igama lami u-Archbishop Professor TB Ngcobo, Secretary General we-South Africa Interfaith Religious Council, SAIC. Comrade, sithi asiphakamise njengenhlangano yabafundisi esemkhontweni. Siphakamise ukuzwelana kakhulu nemndeni elahlekelwe kuleli viki nje lilodwa. Oqala silahlekelwe ukhansela we-sub-region yaseNdwedwe, kumasipala waseNdwedwe, uHenry Phumlane Ngobese, olimale ngemoto. Okuthe Friday sesihamba siyomlanda, kwangena ama-comrade engozini yemoto, kwalimala ama-comrade amabili. Angicabanga ukuthi njengamanje asesibhedlela. Kuthe izolo sekumngcwabo wakhe, sisemngcwabeni nje singakaqedi, we receive ama-bad news from eNkandla ukuthi kwi-program ye-Women's League ebikade ibheke eNkandla kubese kulimala ama-comrade ase-Scott abehamba ngetekisi, kwashona abantu abayisithupha. So ibe buhlungu kakhulu inhliziyo yami. Ngaphinde ngaxhumana namalunga eSAIC khona lapha eScott angazisa ukuthi kune visit ezokwenziwa eScott kuma families today. Ngebhadi asikwazanga ukuba bikho ngenxa yezinye izinto ezenzakalayo. So leyo visit ibizolidwa uNational Organizer uFloyd. So siyabonga kakhulu for that. Siyathemba ukuthi ubehamba nabefundisi baseScott. Bafowethu izembe libekiwe eimpandeni. Futhi sifuna ukusho ukuthi uma ufunda 2 Samuel chapter 14 verse 14 uthi simelwe ukufa sinjengamanzi achithiwe emhlabathini angeke esabuthwa umuntu. Bese lithi uNkulunkulu uqhamba iso ukuthi oxhoshiwe emhlabeni angabi umxoshwa kuye. Bafowethu ngalelo zwi ngikhalisa umndeni, ngikhalisa ubaba uNcamalala nomndeni wakhe ngoba iprogram bekweka Ndlunkulu uMakhumalo. Siyakhalisa kakhulu umsholozi, siyakhalisa kakhulu nomndeni wakho ukwehlelwa isehle singaka abantu bezekhaya. Siyakhalisa mfowethu.
Bafowethu, okubalekile ke la engifisa ukusho iloko ukuthi siyacela okuyena coordinator into yase Scott asithumelele la khona esingadlulisela khona amazwi okukhala, lapho esingadlulisela khona iminikelo, lapho esingadlulisela khona ama-address kulabo abangafisa ukuvisita amakhaya alaba bantu abehlakalelwe yilesi sehlo. Ku-coordinator, ku-convener wase-Scott kwi-region, bafowethu sorry, sikuma-comrade wonke sithi sorry. Mhlambe okungenzeka sesiyolalela nayo yonke imiqathango ney'memezelo iy'memezelo ey'zoba khona zemngcwabo, ama-memorial service, sizoyilalela kakhulu and sideploye abantu kulawo ma-memorial service noma kuma-activities. Bafowethu, siyaxolisa kakhulu ngesenzo sehlile. U-August awusiphathanga kahle njengomkhonto, usuphela nakhona ngoba yonke le nkinga iqale nje sekusele only 6 days ukuthi u-August uphele. Bafowethu, siyabonga kakhulu abefundisi bomkhonto from VD up to national. Siyocela ukuthi bafowethu niwubeke umndeni, niphinde futhi niwubeke umkhonto ukuthi lo mkhokha siyawuchitha, siyawuqalekisa ngegama likaJesu. Siyawuqalekisa lo mkhokha, ungaphinde ubuye wokuchitheka kwegazi labantu ngale kokuthi bebesemkhontweni, kodwa nje leli lokuchitheka kwegazi. Noma ngabe kuthiwa umuntu ongekho emkhontweni, but leli lokuchitheka kwegazi, we rebuke the spirit, the evil spirit okuyiyona operator ngegazi, egama likaJesu kuzube phakathi. Amen. Mandla.